She is your essence, your energy. A force of nature that helps you on every jump, every run, every punch, and on every breath. Leste, the water that comes from nature. It is naturally pure and full of natural minerals that help you to live healthy. It's part of us. It's the best choice for the ones that we love and for the healthier family. Drink natural, drink Leste. Lorong dia pamalo karena sira nebe acompanha hela live streaming agência da Tolipe. Fila fale hoami iha programa entrevista exclusiva. Ba edição ohing itasei kolia kona ba citizen journalism ka citizen journalism no desenvolvimento tecnologia. Atuhatene assunto ne marca na presença e estúdio agência da Tolipe Farol Dili, diretor executivo SM News Timor, Mariano Ximenes. Mariano da Costa. Bem-vindo no Lorong Diak, senhor diretor. Obrigado, Barak. Itu bom. Marcamos presença Engineering Software AI, Romaio Deb. Bem-vindo no Lorong Diak, itu bom. Obrigado, Barak. Dia kami akan introduce kata programa idane realiza hodibele komoramos dekada ida aniversario agência Tatolipe badala sanulu nebe maka se komora iha lorong ronuru racing hitu fulan zuilu tina idane hanesa ita hatene kata ka citizen journalismo ka jornalismo cidadão mak processo nebe cidadão normais usa tecnologia no internet hodi halibur relata no fah informação kono ba evento rumah ho desenvolvimento tecnologia hanesang smartphone no media sosial pratikane fokbit ba ema hotu atu saya jornalista iha area rasik tamane ba edisang oheng ita se rona experiência husi mau Mariano neba mak durante nemos iha experiência ituang kona ba iha barak tebes iha area jornalismo nomos desenvolvimento tecnologia lilio media digital mais ou menos mau Mariano bele foto hanoin ka experiência kona ba diferença entre citizen jornalismo no jornalista profissional. Oke, dia obrigado Barak ba oportunidade ante satu Tuhan ba hau mo sakara kato parabéns ba Tatoli e PNV maka ia tempo balon nilaran maitan se celebra ini aniversário e considera kata programa idade importante tebes kamba bele bolo mo hau mai hola parte ne ho hau de colega amne romai mo kasur malu heliur neva de baba kita combine la ran tamade maka interessado los kuliah kona ba citizen journalist no desenvolvimento tecnologia hadis itu tu tatene kata ia era digital ohin loron ini yang desenvolvimento tecnologia ne muda ona tamade maka maneira emaciasimu no fahe informação SM News mos hana situ tratene kata kami ia la programa ida kona ba be citizen journalism ini an hodi adapta ba ida ne rasi kale botserne mai husin be botserne mai husi hana semana hote te ia lete kata ia era digital ini an oin loron ini tamane maka ita mai ho meus ba hare ita hare ba telefone inteligente no internet sira ba plataforma media sosial e halo cidadão comum sira bele sai jornalista cidadão responde by doing maka citizen journalist hodi fo sai informação com acontecimentos que bem maka ita bele hatete kata ia comunidade ni letra também maka sini desenvolve ini programa idane ita lao kaltinan rua ona mesmo que ini participação né maka dalam rumah ita bele den ladun máximo mas bem ita continua lá ela contribuição né sempre mais ela direita husi comunidade sera ita ni programa né sempre halau lor e cada horas tuku hitu ida de e informação ni rakne hutu mai duni husi comunidade sera né mai duni husi comunidade sira makafo tamare be
ita fobiba ma sira exemplo e acontecimento ruma sira bele relata direttamente ma ia SM News sira bele fornece video li si grupo WhatsApp nebe maka ami estabelece tiara informação serna kan claro ser mai maka ita hari fila fali ita adapta ba situação oin loron ini ne sampai ita dia ita acompanha e media internasional sira Tribun News buat todo sira kan ba ona hoida ne keleta mane maka ma ita lakuya tu lakon mos oportunidade ne ita karak aproveitamos ba ida ne parhodi uinsa ita nini importância maka atu introduz uinsa maka ita tu utiliza media social ne ho educativo uinsa mak bele halo uinsa maka tu bele hetan buat be positivo rumah liliu fila falba sociedade oni dan maka wakarak introducer depois torcida ita se kuliah liutan mayu si tamo tira jaka hau ba ya engineer mas engineernya komentar itu angkona ba desenvolvimento avanço tecnologia nebe maka ada ne rápido tebes ya área ciência no nebe maka kita kuliah. Quando ita kuliah fokus ba desenvolvimento tecnologia pasti ita foto ini sentio na kan uhin lorona ita tamo na iha era ide mambuluh naran agentic AI jadi hansa tempo agora ne AI ne domina quase setor todo serviço será bem mak uluk bain ita persijahan tempo naruk agora nansa it's just instant like tambah ajuda liu si teknologi tools liu buat tidak mak conexão naran artificial intelligence. Nah quando ita liga iha citizen journalism tuir haunya experiência durante ne nebe mak sain udar tech influencer ya Timor Leste ya sim citizen journalism ne hasa buat tidak garik ema hotu ema bain sira bel hotu atau halo conteúdo iha no bele post di sosial media serne nah ini si proseso sira nesan sira mengumpulkan informasi verifika no ikut sira halo post nah jadi idene kan agora ne ya tempo agora ne emadian kata liberdade expressão ne laos de tiha itene moris lor-loron maybe ia mo sosial media nah agora ia problema ida tan mak wen hira tona ia sosial media liberdade expressão ne la bele livre lo street ida ne mak ita no parte relevante li governo precisa tu hare atro ne bele ihe limitação atu usa tecnologia tools ya li sosial media sira nah tambane mak ia hauninya wen hira hauba halo seminário ka informação da comunidade hau sempre kuliah kata tempo agora ne tambah avanço tecnologia ne be mak laislos mai be comunidade Timor ne serna literasi digital ne sidau haparho avanço tecnologia ne be mak ya nah ide ne selesai gap hela asa buat tidak kar falta ne be mak ita hoto parte relevante hoto persija tu completa ne be hau senti kata ke tempo agora ne ide importante mak desenvolvimento tecnologia acontece non sempre avança ni terabela tu para even 1 menit mas mosu inovação phone e liur naba quando ba desenvolvimento tecnologia mas bisa de kita bela halo mak itamos koko atu investe e literasi digital atrone itani comunidade sira bele catch up asa botira kar sira bele toman dunia toman lah avanço desenvolvimento tecnologia nabe mak agora acontece significa importante deve ser hau ba fali ha mau mareno entre citizen jornalismo no jornalismo profissional nessa o kuliah barak ona seminisme iha programa barak mas iten hare entre ruane atau facilita informação lais liu ida citizen journalism au karak fundamenta hene kataknia lau satu troca jornalista profissional mai be nessa hanesan parceiro importante atau for informação lalais liga ho italinya desenvolvimento digital o in loron ini liliu banhira acontece desastre natural acidente evento comunidade que problema social sira deve precisa atenção público lah tamane maka ita estabelece citizen journalist tamsa dalam rumah informação sernene fosai de tiha sirninya página dalam rumah ladun força antau ita avança que só ita ini programa citizen journalism ne para uinsa reforça tan sirani informação ne reforça tan sirani informação ne para uinsa belehetan atendimento imediata husi parte relevante sira ne maka lau kalai maybe hanes hotel kata
jornalista profesional na fatin halau nini atividade, halau nini serviço, tuir koridor, tuir kode etika nebe maka iha. Tambah itare kata ohin loro ne buat tidak era digital haneson ohin itu belum hati tena buat tidak AI maitan ne hanesan dalam rumah buat tidak nebe mak ulu ita kue ita hati kata ita los mas dalam rumah bele mai fila goran bele salah fila fale kala tambah ho buat terdeho tu ai dari maka ita hare ita hode ajusta tuiri ne mai be nafatin ita informação hira que maka sira canaliza mas ita nafatin desenvolve depois mak kita nafatin ita halo check and balance ne nafatin ita confirma ida ne mak kita lau durante ne Itu experience durante ne tambah sama kita tinggi presiden nafatin city yang jurnalis era desenvolvimento teknologi. Ida ne maka ne perigoso lain tambah ohin loro ne awte ohin loro ne buat tidak ho fake news buat cerne hotu então e depois mesmo agora esse ita dependência de informação ida ulu ho agora ne diferente tem ulu kita saiba ita buka informação que sai agora ne lá agora ne emo hotu tão somen den si emo hotu sai jornalista lá dalam rua ho presença buat serang digital telefone buat serang hotu kala my Facebook media sosial lebe media de ohin loron laos makide media official ne parte de maybe media sosial ne mos nini papel ne importante banhira ita quando hatene utiliza tamane makita hamutuk ita hamutuk kita hare ohin sama kita tutu bele fornece informação ba público ne informação dan be maka holot ita reforça malo ita reforça malo tamane maka hanesan ohin ita yang kata importante tambah ulu que ma dependência né ma rede televisão ma rede ma rona de rádio ma bai dan baru mas agora qualquer minuto de banhiro ita la car telefone anto ita se lakon informação ita car telefone mas ita lai internet mas ita saya tamane ma buat terne persija malu tamane maka situação ohin lorone mais ita mak tengke hatene para ohin sa ita bela adapta tambah hanesan Haun belum kalau naran oh himat awal Romario mais kunyah iya sana mais saya lihat tambah itu hari kata hane sampai masera nasaun sira hane Cina Amerika sira hanu intina buat bemak sira halo tina buat maka tina 5 nulu nebe mak kita foi natu hanuin masira halo tina itu foi makanoi hela tamane ita se mai hela tamane hobe presença AI buat cerne hotu ita mak tem que hatene aproveita hodidia com isso maka ita bele canaliza bahia mercado nebe makia tamane mak esse news mai honinia karakter rasi kanesan aktual faktual buat cerne hotu galai lahi ita adapta de tona tambah ita la adapta ita makneu na ita helawana ita la adapta ita la kosatan hanesan media be privado uhin loro ne dalam rumah be uru dalam rumah uhin loro ne ita kerek falmo se maladun le ti fila fale exemplo ita bati fale website no se maladun dalam rumah malah acesso te fale ema bali Facebook lah anto ami ita tuir ida memang ke masa ita bati depois ita mai fale situação dan memang difícil satan ohin loro ne apalagi media privado se ita susar lah lima ita lakui esforço para ita tu bele compete ita mate ona mercado ini be odo futi ini be mercado ida ne sai ne san desafio bote ita tamane makami itu esforço em sama kita tu bele aproveita oportunidade digital buat cerne hotu mas aproveita baida positivo badia com sama kita bela halo balanço baia fake informação falsa cerne ida nema kita lau Mang Roma ya saya datang ihat Timor Leste teknologi moderno hanesang internet telemóvel no aplikasi digital envolve na ema barak hanesang Mang Roma ya dahulu ko destaco na ba literasi digital mo sai preocupação itahare ko na ba desenvolvimento com a tecnologia moderna, essa mauro vai nyare com a desafio com a oportunidade sira. Ok, quando kita kuliah com a desafio na oportunidade, ne buat ruang na bema diferença iha tempo agora ne liliu onsa itaninia progresso by desenvolvimento tecnologia nomos
wensa ita mos adapta kona ba teknologia sira na bemak agora musu barak lo se livro ba. Sim. Na wanira ita liga ituan by dawohin ne hawa karak liga ituan by dawohin na sim kona ba tempo agora kan like information ne it's everywhere. Even ema pessoal ida ne bela sai sumber usi informasi refere. Tamba everybody agora ne bele halo conteúdo bele fai informação iha plataforma media sosial. Nah, jadi tambah informação ne barak los acontece na ba? Tambah ne makuin haudihannya di desafio ida mak tambah semakin banyak informação ne be mak musuh mak ya emos bilang to ema confusão informação de be mak los. Informação de be mak los, informação de be mak lalos. Nah, ne mauhin mon marano mus temi kono ba fake news. Fake news ne mus sai no dar desafio buat ia tempo agora no ba tempo in tambah acompanha o desenvolvimento tecnologia ne be mak terutama AI tools ne be mak agora ne quando nie generate something asa gen AI generative AI serne nie generate foto serne ka video serne quando ita hari homatan dep buat tidak kan nya diferensa ho realidade ne atulai hatire asa susah ita tu spot idane AI generated content idane real content. Nah idane umbar desafio ida ne be mak fast fake news tambane mak desafio serne lausi tidak naba desafio serne mos ikus luritan maiha recent isu nebe mak acontece Timor ligado baya scam tambah scam ne kan tuirlos ne laus acontece agora be em bara começa conhecer na scam ne saída tambah itahitan ka identifica fatin sera sai no dar scam center ya Timor. Nah mabi tempo uluk ne mos scam ne ihatana liusi talk fusion liusi snapbus barak los mak emakoko na atau halo scam liusi link phishing sera link phishing em halo website replika ida halo link ema sebarkan tia fahe ba ema inse ema ni dados privado ikus dados privado serna ema nauk. Nah jadi buat serne hotu mak selesai desafio buat tebes usi tempo agora bauin no idane mak kita presija tu hari di dia idane ne laos det minha solução ne laos det konaba lei det mas be lei ne ma primeiro ne mak kita presija duni hetan atenção máximo si governo atau bela hari lei prioridade sira hanesan cibernética, segurança dados privado no sira seluktan incluímos parte hotu hanesa hauna parte no dar tech influencer ya Timor hau sempre koko atu fahi informação nebe maklos ba comunidade sira no hau koko atu halo balanço tia entre buat tidak agora acontece sai no dar problema no oportunidade sira mak ita bela hari usi problema idane. Nah jadi quando itu kuliah quando oportunidade terus barak demais. Even ema ser nebe mak agora sai content creator ikus viral ema barak conhece hetan endorse kiri kanan usi brand sira. Nemos sai no dar oportunidade usi desenvolvimento tecnologia tempo agora. Imagina ya tempo uluk ita tu aprende buat rumah ne ita tem que ir ba biblioteca. Mas bia tempo agora ita la precisa ba biblioteca ita precisa de telefone ita tama ba AI, ita tama ba Google, everything is there. Buat itu tiana batana. Imagina eman de bemak ita la conhece, de repente nya viral, de repente nya saya mabot, de repente nya wasan barak. Nah, buat serna itu acontece tambah desenvolvimento teknologi rana. Significa precisa utiliza hololos buat nebe mak diak ba ita era ida agora ne. Ita kole kono ba desenvolvimento teknologia saímos desafios sa imong Roma coloca liga ba iha citizen jornalism iha mos desafios kono ba fake news desinformação sir isa mau marian nya hare kono ba idan. Oke, Diak. Nema kan soin hau de hentena kata kita completa mal. Tamanema kita ni presença citizen journalist SM News ni oin hamosu programa de citizen journalist ne tamba buat tidak desenvolvimento teknologia ne ni lorimos desafio. Tamanema kan soin ita hatete na kata kita Timor Leste ne ita ninia aumenta acesso ba iha internet ba smartphone buat toto ne loke oportunidade bote teves ba iha ita tamane maka ohen Beno Romário explica tena kata importante lah limar maka ita tem que atu halo separação e ita tem que aproveita idan be maka dia idan maka importante lah limar kala tamane maka além de ita ninia be programa citizen ita mos ihala plano balun be maka ita tu halo ne maka oisa ita tu tumba socializa ita socializa ba iha escola suku
Oinsa maka sira ninia participação né bele ativo hodi oinsa utiliza los be media social né baia parte sira positivo exemplo hanesa informação rumah né ita bahena ba ita bele halo oinsa mak sira bele contribui sira contribui lihu sira contribui lihu sira aktividade ini maka halau idane mak kita lau hela no programa sirane ita tambah hela ita ninia condição recurso buat sana outro depois ita se buku yang sama kita tu socializa buat tu tambah oin lorone desafio ne bot lah halimar desafio ne bot lah halimar quando ita lah aproveita buat tidak digital ne também mak socialização ne importante lah halimar ita kuliah kona ba idanemos importante lah halimar ita hare nesa mai oin lorone sada nebe idane saya nesan parte ida desafio ida ba itu tu para tu hari ita tu contribui ne maka ita dia citizen jornalisme ita fahe ba ita oferece ba ita ninia comunidade sira ba ira quando sira heta informação rumah sira bela oferece mas depois ita hare informação ne mak sira duni ita bela oferece netik pulsão rumah facilita para ita haneson ita hamutu contribui ba parte dan be maka positivo ni dan maka importante hau fiar kata tinan rua tinan tolo mayo intan banhira quando ita lahatene utiliza di dia tecnologia digital ne ita se ia situação perigo ne lana naisan bema ko hin lor TikTok mai ta moto tu mai ita ni ita naisan be privacidade ne lai hete ba cultura ne atul lakon total te fila vale kala cultura ne atul lakon te fila tamade papel husi media ita media importante ita tahalo ni mas oin loran oin hate tena oin sama kita bel hatene utiliza ita hatene utiliza mas ita importante tem que hare kata kita utiliza ne ba aspecto idane be ita tem que hare se idane la diak ba iha público para tu consumo se bele ita mais ita ne consciência rasik para itu tu bele ko la ita bela aproveita botira husi botirak ne hotu idane maka ono importante la limar que ita precisa hare mau marina fati ita hare evolução desenvolvimento tecnologia oin loria media social mos anas inte kolha para kona desinformação sira oinsa mau marini hare bele separa informação los no desinformação sira sira nebe la halo control qualidade anas jornalista profissional ida de maka desafio itu tambah ita tu hare kona baidane tambah itare agora bara kita ni sociedade ita ni sociedade timor oin lor ne ita sociedade kala oin lor acesso ba iha media social ne ita iha milhão e tal por volta de 600 ira maka utiliza media social ne ba hotu então atu hare ba be buat sirane importante maka ita ninia socialização ne maka saya nesan fator importante ida mas be socialização de bus ohin loro de susar kala presença be media social ne o thalo ida ohin loro ida ne musifal mai ida de maka dalam rumah saya nesan desafio da para ita tu bela hare significa literacia digital mos precisa aumentar litang precisa ita tem que precisa socialização precisa ida é importante lah limar tambah salah ita susah moroma ita kole kono ba desenvolvimento tecnologia mos aplicação oin você tem observação kono ba timor ansira usa daraune hanesang AI hanesang espaço positivo kala okay kono ba desenvolvimento tecnologia ninha tools sira nabi ma agora ne barak los no fácil los by masiratu acesso na onsa ho ha uma observação ba população sira quando ita kuli idane hanesan on haudian buat rumah importante tempo agora ida makli ida mak literasi digital nah kona ba teknologi nabe mak sempre avança e a cada minuto cada horas e tempo no bane kan ita tem que halo balanço entre sociedade e literasi digital ho desenvolvimento tecnologia nabe mak acontece let's say e tempo agora ne
quando ita hari di dia AI ne laos ona generative AI na laos AI ne bemak only generate something, maybe AI ne bemak nia ihe limantan to do something. Nah, AI toto na ia prosesu dan ba, maybe ita ni sociedade se comprende kata que AI ne hanya sekedar chatbot, ida ne bemak haugusu ni hatan. Nah, ida ne kan musuh ona buat tidak kare gap to, musuh gap. Asa falta ida ne bemak ita presija atau ense. Nah, saya dah ita presija ense na ba nemak iya liusi buat tidak naran literasi digital. Nah, maybe sayangnya ke tristi ya Timor na memang literasi digital na minus los. Even programa nebe mak fokus by literasi digital sidau kia até agora. Nah, tambahnya maninya efeito, ninya impacto sira masera. Ninya impacto sira mak comunidade barak mak la comprende atu urja utiliza tools ne hodiat. Iku sira usa tools ne hodi halo fale buat nebe mak laho responsável. Straga fale parte balo hanesan generate buat arbiro det tahu post social media halo situação manas lohi tun saya scam no buat barak-barak tan. Nah, buat serne mak ikus mai sai impacto en hira kita la acompanha di dia entre desenvolvimento tecnologia nomos conhecimento husi comunidade liga baia desenvolvimento tecnologia. Masih itu nak kono ba importância atau bela hasa elitan liliu ida literasi digital atau saya konsiensia. Nah, atau saya konsiensia denene tuirlos ita karak efetivo liu, quando ita kuliah buat nabe mak karak efetivo liu, governo ita tengki iha programa ida nabe mak khusus baya literasi digital. Ne hakarak kalakoi, quando hakarak buatnya efektif laos de tia dili, maybe fokus mas baya munisipio sira. Tambah horben hira wan hira hau bafo seminario ya munisipio bau kau sala-sala. Imagina ya tempo na ba wan hira hau koko tu halo introdução kona ba teknologia AI tool sira. Sira ya bau kau labarik sira SMP boleh semana sih hatene tanah buat serna. Nah, jadi agora ne laos de tia dili atau emane persija atau apa literasi digital. Mabi ya fohomos. Agora imagina quando literasi digital ne so ema ida rua det makfahe. Exemplo salah satunya hau nebe makfahe no kolega serseluk no media serseluk nebe makfahe. Exemplo ita itu andet makfahe. Ne sidak efetivo liu. Hakarak buat ne efetivo liu tem que retan suporta máximo si governo. Liu halo te programa spesifiko ida ligado baya literasi digital sebele integrat ya literasi digital ne baya kurikulum sekolah sebele tambah ini hakara kalako yang sebuah tidak tarik nih hakara kalako itu tinggi halo tambah tempo agora ne everything ini itu persija teknologi ya quando literasi digital ya sekolah det sir la aprende maybe ya sekolah det ya SMP SMA det sira uja tana social media sira uja tana AI maybe iya sekolah rasik sira sidak aprende kona ba AI ne saida. Kona ba social media ne saida. Ah, ini yang saya buat problema buat tidak. Nebe makni saya problema buat when hira italah halo kedas aktu ya tempo agora. Masa mau mariannya komentar mos ba liga ho mau Roman. Importante lah lima tambah hanya ben Romario tete kata literasi digital ne sayuna hanesan habilidade importante tetap sih tempo ida moderno agora também maka ho literasi digital ne halo ingkatak ema bele usa tecnologia ne atau aprende serviço no desenvolve comunidade enquanto evita risco sira mas bem nessa nohin menciona kata tem que investimento baia tama ya curriculum ne importante lah limar los uni kata hansa benun Romario tete kata ema usa hotona AI ema usa hotona mas setelah aprende dia tamadnya mak dalam rumah pak ita hari kata dalam rumah buat informasi fake news buat terneho tu mainnya tambah ita tidak iha sosialisasi ida ke dia que depois tama yang kai somos baia curriculum ne importante lah tamadnya mak investimento husi parte governo ini nah ini tinggi hariona langsung ini hotel na dalam rumah lain tinan ruang maitan nene susar quando italah hari kira sagora hodi tahu atenção para o insa itabela aproveita be ida ne bawin hodia kita ne maka importante ho karaka fundamenta ya ne na fatiha mau mariana fila file ba ya citizen journalist tuir mau mariano ni hare saida mak desafio bot liu okay ninia anso hin how dian tene hele ten katak ninia presença na laos para tu be saida kala laos para tu dian katak
atu hama tevel media nar saya sira mas uisa maka atu hamate atu hare informasi sira fake news serne galai tambah ita be iha situação ida itanian era teknologi agora ne ita mundo citizen jornalismo ne site na são parte importante hoje futuro media e Timor Leste ne maka tem que responsabilidade credibilidade no verificação informação deve maka sabe atu garante kata informação deve distribuir para público ne los balanço no bele tuire ne maka importante lah limar ita tem que hare ida ne maka ono ina bele partida Mabe mau Mariana hare kona ba cidadão sirne be la escola ba jornalismo precisa cumprir na fatem código ética nessas fontes ne be los no respeita direito autor sira ba hira fahe vida ka foto isa ma bele assegura no garante ita kole ia citizen jornalismo ida de maka sai de desafio ita precisa ia condição ia lei ka o insama ka tu bele regula la tamba media social ne kan considera nia hanesan parte ida kar hanesan haris fatin nebe maka ma hotu tama sai gala buat nebe maka ita de yang kata lembus dala ruba bada tikala anta ita mak tengki frente ida ne ho ita ni nia be fua buat ita mai be ita la significa kata buat transne otu para tu bele ita livremente atu bele halo buat tu la ita tengki respeita ita tengki hare dal rumah agora ita bele kuliah ida mas dal rumah ID falso serne musuh pila fal mai itu ne susar lah lima ne situação serne mas saya ne sande parte ida hotun be kita precisare mas investimento baik hoje ne maka tem que importante o sama que matu bele hatene utiliza buat serne hotu mak fila fal bai tani ne fahena fatin informação socialização ne saya ne san base importante da liu se contribuição e todo arti ita mai media oficial depois mais moço ita de colega certo bem maka agora não hatene utiliza aproveita o insama agora kata barak agora maka ita hate da kata buatin bem maka saya ne ladiak ne balu diak ne barak emang tu barak ma aproveita ne ba ona saya ne san mercado de basir location ne negócio buat tu uluk dal rumah ser depende mai ita hansa hau foi exemplo dekat uluk hau saya dalekar masih bulu bahalo la forma nartara publicidade gala agora mala bulu falena hau mai tol kutu lebe ninia benefício buat ne iya importante me kita tem que hatene ita mai fila buat tu fila mai ita nini consciência ita bele lori da neva sai consumo público kalai nah ita se lori mese la nesarat loro balori hal ser o interesse ida ida ne baka significa precisamos lei inclui consciência itene mas be anesang media profissional ida precisamos asa counter informação sira hola la para combate buat desinformação be mak daraune makas ida de kita itanian kan iya be citizen itu ne programa ne bila tibal pas citizen jornalism ne kala duke ita bot soedet bahena ba ita bot hetan ita bot soeba la ia responsabilidade degli ita bot canaliza Miami depois ami soeba ita bot ser informação ne maka pertinente depois ninia contribuição para a sociedade ne impacto ne bot ho ita bot informação ser ami ita be recompensa ita harela pero ita contribui informação me kare ita recupera vale ho pulsa buat ser ne ho ida ne maka ita hare hela mas ba ita mesaglet ita la halansa ami ita situação media privada talo no outro recupera deve ita ne sambe buat itu garante bamalo o insama garante ida ho be garante esperança mas be garante ho esperança den be maka o insa ita tu contribui positivo ba ita ninia sociedade la tamba o hin loro ne kuitar la os ita det maka utiliza media social lavar ki kuan ser ne kuitar ki kuan mos hate ne ona saída mak Facebook hate ne ona saída mak tiga uluk na Facebook ne mais dominante agora sira depois de hoje YouTube será haces que mais Facebook haces itu agora TikTok TikTok itu dan emak saya be desafio mas be buat be kita karak tu hate tem fundamento na fatima utiliza di dia gua utiliza ho responsabilidade ba itare eman ini rain serne ema utiliza buat serne halusa
dalam rumah eman ini ambe polo buat sana lalu saya masih tanya ini siak liu nah siak liu tadi mesti itu mesti tahu kalau dalam rumah itu tama fal itu mesti tahu kalau nebe ini natureza maka hanya sana baru biar kata buatnya itu ini situ sound lau mai sih bukan teman-teman kawan saya awak atau fobe example ini dalam rumah uluk situ sound uluk be ita hari karek ita ni awara daunnya hahu naroman example naroman dalam rumah emat tahu lampu dia sana badai kata tidak kita matura kan maybe quando ni naroman dia kona ni hari anta ni mesti inti ansar naik kala oh tu dah ni hal saya pane hau ni ane mai tahu hari ona ora hospital stolu mai dapat mai mesti ita tama mai to ihan apa naroman nebe buat tidak be importante ita mak nafatin adapt hobe situ mundo ida be digital ne di contribui ba ita nerai dan mak importante ita kule kono ba teknologia ia beneficio no oportunidade barak moro maio ni hare liliu ia parte educação no habilidade o insat bel usa teknologia phone sir hanesang tablet no internet ia sekolah sir ia Timor Leste quando kuliah ia sekolah sira hanes kawin haudian até agora que triste sekolah serne sidau kiha kita bela dian materi spesifiko atau bela hanurin buat serne ba itaninya alin seria sekolah serne nah tambahnya makuin hakoko atu sounding hakoko atu fahamin vale kata importansi usi literasi digital ne laos det ansa buat tidak garik ba komunidade balon ma ite ba ema hutu liliu itahu si base keras nema base ne makusi sekolah saya mai nah tambah sama kauden dene importante los hana sanoni pergunta nebe makir maundian quando imagina det husi saya main sirla hatene kona ba plataforma serne mabi sira usa asa buat tidak kari haula hatene kona ba idane telemovel mabi ha usa nah ikus orsida se musu problema ya tempo tirmai tambare mak buat tidak importante ya tempo agora o insama iteninia alin sira ya sekolah sira bela atu acesso hutu ba ya informação atual ne laos det liu husi sira tinggi sira rasik mo tinggi sai nain ho ditama baya social media tama baya internet ho di hatene mai be governo mos no ita sira hoto iha papel o insa ita tu bela provide informação no belos atrune wan sira iha guidance sira bela iha guidance atu bela acesso con aba teknologi tools ne holos no ho responsável ne ho maneira sane Mabe ita kuliah digitalização e escola sermos importante tambah tempo ida moderno o lorone ia prosesso ensino aprendizagem tecnologia precisa onde tem hare kono badan nah idane ita kuliah kona ba ona equipamentos nomos infraestrutura wan hire ita kuliah kona ba infraestrutura agora itanya nação Timor prioritiza los baia desenvolvimento de infraestrutura liu kona ba ia conexão linha internet ida projeto ida husi seluk nebe mak bot nebe mak agora ita hutu hatene mak kona ba dada fiber optic nebe mak ursida ne nihnia bandwidth ne bot tebes nebe mak bele fomos facilitação atu bele itane acesso internet holai slitan nah wan hira infraestrutura serne radio na idane iha ona agora nihnia serviço turma ini sera nah wan hira infraestrutura serne radio na nihnia serviço turma mak o insamak atu ita bele halo strategi ida aturune estratégia ne fokus baia literasi digital nomos desenvolvimento tecnologia e Timor aturune laos det itaninya investimento infraestrutura ne hasa ita husik det imagina bandwidth botlos ne itaninya komunidade Timor ne nebane botlos ita paling acesso 30 atau 40% det agora 60% usi bandwidth ne bana be nessa saugatilos do duke saugatilos itaninya governo no itini governo liliu sira tenki atu cria estratégia ida unsa bele diversifica parte barak atu bele utiliza bandwidth ne exemplo dian ita koko atu muda tia sistema manual sira ia tempo passado ne no tempo agora ne bahutu digital serviço sira público privado sira unsa sira sistema sira ne bele muda hutu ba digital nah ida ne mo sai nudar parte do essa estratégia unsa mak ikusne ita bele utiliza infraestrutura ne ita investe ne hodia klitan mau ohin kolea na kono ba AI ita kolea kono ba impacto ba ema AI ne be magrada ne la bel ajuda serviço lorlon la os troca ema ne fati mas ita hare kono ba impacto ba ema
Oke, impacto ba ema? Ida ne interesting, ne interessante teves. Ne pergunta na bema agora ne ema barak husu. Even hau ba sekolah professora sira sempre husu mai hau. Kona ba maun unsa maunya hare estudante sira agora ne usa AI outro dia. Halo trabalho buat rumah usa AI de. Maneira unsa mak ita tu bele resolve problema ne. Nah, ya tempo agora memang ida ne sanudar isu buat unsa ita ema ne la bele sided utilizador. Maybe ita emane bele hasa nine ba at least ay creador lah. Nah, maybe creador ida hana maksudnya laus ita persija tu halot ya AI tanian version it AI tanian kasaida importante mane every content lebe mak ita crea use AI ini ita tinggi sai nine ba ida ba. Nah, sai nine kepemilikannya mak ita tinggi iha skill iha literasi digital lebe mak kita persija iha lilu fundamento sira hanesan critical thinking, communication skills, on satu ita prompting skills, on satu ita bela komunika ho AI ne, ho dia kliutan, atune ita ne hansa buat tidak kari kala bela sai dependente det. Hansa AI ne mak sai tedet ita ninya ita bela dian kari ita ninya bos be. Ita hari ini hanesan ita ninya bawahan to, ita harukan ya, wahalo idane, wahalo na ba? Maybe AI hari fali ita ne hanesan niya bawahan fali. Tambah ita halo tuiret saya maknya fo. Nah, ini kan problema tuh. Ita ho AI niya consideração diferente tanah. Nah, atu bela halo consideração dane tuir duni saya ma ita hakarak ne mak ita tengkia fundamento skills ne be mak uin how temi barak literasi digital include prompting skills, communication skills, critical thinking skills, computational thinking skills. Buat sira ne mak ne sai base fundamento atune ita labele dependente ba AI, maybe ita mak se sai nine ho di control dun AI ne. Momai onsa momari ni hare kono ba heng mau romai mas koloka makas kono ba AI. Onsa teknologi fo hanesang AI bele ajuda sidrang sira atau analiza notícia mai vemos e risco dependencia ba máquina ni hasa heng kolian. Ita atu kuliah sama sendiri be orang mundu ini angkala ada be hau be reporter be romarin ya ita aprende husini dia must aprende husita mai be anto ita tem que base kala ita must tem que base para ita kar itla bele tolon tomak ita tolon tomak bakneona tabane be nia hau la rembo hau for example nia dala rumah nia be mai ita timor ne nia la domina ita nia be narta dal rumah linguagem rumah que ni fome toran antau ita tengi hare depois ita mos tengi antau nia atau teten sada banhiro quando ita hare nia aprende velocita antau ita mos aprende hosinia tamane ita ia situação agora ita completa malum ita nia base ne importante que ita tengi base agora se ita dependência tomak bania ne maka ne nia problema dan sabe Romário ida ne mak saya nessa perguntas boa tidak ba ita provisado bele fo solução beden agora ita sema gatu be ita tu tete sema gatu be atu boleh expert nia thare los beden los gala agora ida ne maka ita agora ia oin loran it laten sema gatu bosok se ita saya mas ida ne importante mak ita tem que base ita tem que base ita tete kata buat ida ai ema makria ema makria antau halo isa mak ema mak tinggi domina nia ema mak tinggi domina labele ni mak domina vale ema ita susarona tamane mak kita tinggi foto labele dia kata presense ya ini ita hotik tomak lah ita tinggi hare ita tinggi hodi halo balansu baidane idane bene parte idamos hau nafati fila papel hosi sekom buat itu importante lah lima lah para tu bele hari buat cerna itu sosializa itu kuliah sama sendirinya desafio makidane itu tengke hari agora per itu lah bele dependente tama agora tidak itu ni be nene lakon hotu kera nene maki awalnya kata importante kala itu lah bele se sosialnya tama itu usai dene kala agora itu mesti itu lah stolan toma kira itu tengke hari ida nema kita bela consumo ida nema kala da rumah ni aprende ita mos aprende ida nema importante portanto ita mak domila bele AI ma domila la bele ne ita mate ona ita tengi hare tamane ita mak foba ni agala la bele ni mak foba saide ita masita tengi hare ida ne importante la limar morome ohin morome ko le bara kono ba teknologia be mak da ne moso aplikação ohin ita ko le kono ba segurança ohin sa to protege tene dados privado e internet hasuru risco sira cyber
Ok, Tirlos ne buat ruang lau hamutuk. Entre itaninya conhecimento com a utilização baia AI tools applications sirne. No mos uinsa itania conhecimento com a atu bele halo itania ane safe. When hira ita koko atu halo navegação nia mundo internet, lili mundo sosial media. Nah, ya tempo agora na buat ruang ne mak tingki lau hamutuk. Buat ruangnya ita beldian karek paket ida iha literasi digitalnya laran. Nah, tambah sama audiensnya tambah tempo agora ita laus precisa det conhecimento atu bele hatene usa buat rumah. Mas be ita mos precisa conhecimento atu bele halo prevenção when hira buat rumah acontece. Nah, jadi idane buat rumah lebih mak diferente. When hira hau hatene atu usa AI, mas be hau la hatene o insa mak atu prevene haunya dados privados sira. Haunya an iha AI durante utilização AI ini sama saja buat tidak karek hanesan det itala iha literasi digital nebe mak memadaye kanaton hodibela halo navegação mundo internet tambane mak iha literasi digital ne wan hira how sempre ba formação quando kuliah kona ba literasi digital how sempre kuliah kona ba fokus ba buat rua ne mak literasi ba iha utilização ba AI tools no application sarne no mos uinsa mak ita tu bele prevene itanyaan ka safely navigate iha mundo internet. Now, safely navigate mundo internet ne precisamos ninya etapa por etapa ninya mekanismo ne bema kita presija tu hatene. Liu ita ninya thinking kona ba critical skills, ita ninya zero trust thinking no buat barak tan tirlos ya laran. Afo exemplo simples der. Dala barak masira when hira koko tu usa social media sira forwarded informação sira det ba social media. Exemplo haunya tinan sirnya tinan mas loran hau tinan sira ba hasuru exemplo sira ba suru sira ba halo documento exemplo halo pasporte ba serviço Austrália exemplo sira ba halo pasporte serviço Austrália sira postan agora halo pasporte ba serviço Austrália. E a parte ida sira hatene to usa social media. Okay, sira halo postagem. Mas a parte ida sira halu tia. Every content nebe maksira post sa social media ida na basa inudar digital footprint. Nah, digital footprint dene atu sira hapus tia mos atu hanusat tia mos quando ida ne mak terindex tana social media, terindex tana Google o mabalu screenshot, o mabalu save, it will not permanently delete husi mundo internet. Nah, ida ne ma iku sa saifali impacto ida hodi exemplo hacker ka ema responsável balu usa falisernya dados serne atu halo ataka cyber no ikus bel hack te exemplo bel hack te tambahnya posar biru red bosar net ne karena bela hatene hote ma hatene ni data mori sama hatene ni halo pasporte ya ne berarti pasporte ne validu sirene bato tempo ne jadi buat barak iya thinking barak ne bemak no use case barak ne bemak se acontece when hira ita laiha critical thinking nomos zero trust thinking ya itania hanoin atu usa internet na hodia. Significa precisa ter atenção segurança. Atenção segurança ne mahanesan on haudian nia satu paket usi literasi digital significa literasi digital ne hakara efektif. Governo tem que investir makas, mas be literasi digital ne bele hutu si ita sarne ne ma ita sarne kokoatu halo socialização, halo content ne be mak diak fahe ba comunidade sira. Nah, mai be ninya alvo primeiro the main principal person mak ema nerasik ema ide usa internet when hira nia iha awareness na be mak diak nia iha kesadaran penuh atau bele utiliza social media ho diak no responsible no safe nia pasti hatene un satu halo nia ane secure ia social media na fati mau ite kole kono ba sa ohin teknologia lili iha aspektu benefício ekonomia onsa teknologia bele ajuda negócio que iha dili no área rural atu bele hata mercado botlio. Oke, quando idane to kuliah kono ba business na. How luat ya ekonomi digital ne nia refere ba ema bulu sera mana sede ekonomi de mana maybe ekonomi digital mak agora acontece barak ia na sound sera ASEAN lilu ita kuliah ASEAN det. Indonesia, Vietnam, every other country ASEAN sernya SMEs ne small medium enterprise even sernya negócio kikuan sernya sira sempre utiliza social media atau bela halo boosting
ba iya sarnya produto sira. Nah, tambahan sa win mamarano kuliah mas los agora ne ema shift na. Komunidade ninya Hanoi ni shift. Sira agora ladun gosta buat tidak texto de. Sira agora gosta liu nonton video. Anto sira bukan na plataforma na bemak nonton video barak. Exemplo, uluk sira usa YouTube, usa Facebook. Agora sira karak fali TikTok tambah TikTok ne terkenal ho platform na bemak ninya video ne singkat det. 30 detik, 15 detik, 20 detik atau 1 menit. Nah, jadi tambah shift dan hamuso ona fali estratégia, terus estratégia phone, no oportunidade phone ba ema nebe mak halo komersi usi kikwan to medium sarna. Tambah maka guri tahare negosiante barak nebe ma usi foho, when hira sira mais loke sarne negosiane, sira sempre koko ato halo priority sound, ato selu ema hudi halo content. Sira berani gasta osan barak. Importante kontennya sempre halo bebek loron atrune ema habila hatene. Imagina halo bisnis ida kona basukar durante ne malah hatene hana sukar ne hau ba fande ti supermercado hau ba fande ti ha mercado sirana ba ne so ema won hira ema bana ba fane ma hatene mai be won hira halo konten ya hanu malaran det ema ne be mala ba mercado mos ema bila hatene hutana produto ne even siramos bila halo keras order secara online. Nah, aban bendru awan hira timor agora kan sira projeta hela to atu lansa buat tidak hanaran QRIS sanesan Indonesia ne. Jadi osidan ema bel halo pagamento hodet unique QR ne idane ma quando implementona timor ninya fans no sosane buat toto selalu ho online de tempo en mai. No idane se loke oportunidade buat los vai mo hotu bela halo bisnis. Significa benefício barak los, Benefício barak los. Tambah questão tempo, mau Mariano, mais ou menos itu mensagem ikus. Dia kita ini hau ni mensagem mak liga ho topik guna mak kita kuliah citizen journalist nomos jornalista desenvolvimento teknologi ini. Mundo hin lorone hanesan ohin ho te katak desenvolvimento teknologi ini mudah tebe sona linha maneira husi simono fahe informação tamane maka hau hakara força ho belun romario nian ohin hau karfuti exemplo de makona bahane sambe kita ohin sama kita tu bele hatene hau bauluk iha teknologia dinia maka hau kara kata hansa aproveita dia oportunidade mas hau foi exemplo de hansa chakere ya aku kalau foto sirah ne saya tambah sirah hatene main sama sirah introduce sirah ninia be mercado hatene main sama atu utiliza tambah kita foto dan tambah kita tengke hatene no main sama kita tu utiliza buat media sirne ba laut linia dalam persaingan yang savi ba edukasaun ida kalai. Nah, ini importante la limerne maka aku kata tambah media sosialnya hanya san emo tu utiliza nebe taman osai Twitter tamane maka ita tengke haret nebe fila falba citizen journalist pa SM News nian maka hanya san kontribusi sanane mai duni husi komunidade sira tamane maka mai mo sosi secoms maka introduce buat itu tamane maka ada daunnya la parte wisa maka tu hari serviço moto para wisa tabela tu introduce programa sernene bauin atau insama ku utiliza internet ne o saudara lawan kita barak lali mana ba karak lo fo itu anda importância hosi idane para wisa ita tubele hari ninya desafio no oportunidade sira bauin Ikus lagi ba mau Roman mensagem baitanya Mensagem ini geral dah sim misal mensagem geral mungkin hau karak fokus ba iha acontecimento ya tempo in loron nebe mag agora ne ita bela dian karek teknologi ne laosona asa buat tidak karek buat sekundario ka buat opsional teknologi ne agora ne saya tanah buat nebe mag hakara kalakoi ita tingke hare di dia ke itanya na Sound Timor buat barak nebe mag acontece durante ne hanesana scam center sana nebe mag itaninya polisi sira identifica problema wen liga ba ya cybercrime ya social media bullying trata masira no la responsável hodi utiliza social media problema sarne agora
ini real tanah, sebuah tidak kira iya tanah itanya matan. Nah, agora itanya papel mak ita hotu, parte hotu, tinggi servisu hamutu. Oh di hari problema idane, laus det secara halo sosialização det, mai vamos bela hari mus lei balung, nebe mak bela regula, nebe mak bela antisipa, atau problema sernene ya futuro se la acontece kan ka se bela dia kliu atau diminui. Nah, jadi idane nudar papel hotu liu si governo, papel instituição público, privado, media sira, inclui ami sira, nebe mak sa nudar content creator, ka influencer, itu ya papel atau bele sounding atau bele kuliah sai buat nebe los, fahi informasi nebe los, atau ne maluk Timoruan sira bela hatene. Kata, oke, Timor agora hakarak lakoi tinggi boin, ninya teknologi tinggi boin, nin itamus tinggi secara literasi digital, tinggi literasi digital lebih naton atau bele simu mercado husi AI, mercado husi desenvolvimento teknologi nebe mak sempre acontece husi loron baloron. Jadi senida. Jika agradece a presença na ruan yang habele concluir kata ka o tema nebe maka iha citizen journalism no desenvolvimento teknologi habele concluir kata ka usa meios ho responsabilidade pa fo informação saudável no oportunidade benefício barak nebe maka ita se aproveita iha era ida agora tecnologia makas. Daí então agradece a presença na ruan ya presença e estúdio Tatoli. Obrigado. Jika bamalu karena isira idene maka nini no rohamba programa entrevista eksklusiva hau Nelson de Souza hamutu ko equipe produção agência Tatoli P lalu atau obrigado e adeus.